بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kuito fiqh kita. Ustaz dok sebenarnya anda dok bin babun najasa itu oke kita tathhirha oke kita tathhirha najmi manajisi kuito tuh desi فإنه وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظر دو mangi nakana kelillah yene margi ilpe alladhi lam yakul at-ta'am gebe mangan kinakani li syahwa gebe mangan kinakan kawayan nebe yakfi fi an-nadar pa anusiye hinajah bisikan boy atau kinimuan menjadi bang nakana kelillah rigi gebe mangan asal mangan tiin gibi mangan dini bangsa mangan po inanan po pinakan na iin gibi tabila mangan tiin yakfi fi nadhar pa ini menjadi dia kimuan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yughsalu min bawl al-jariyah wa yurashu min bawl al-ghulam. Itu dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yughsalu min bawl al-jariyah kinusian bang mangi nakanak dende bisa pegang mangan bisa pergi mangan bisa pergi mana apa itu bisa sebagai kinusian bisa sebagai diintakan apa itu bang mangi nakanak dende awet wuyuras min bol gulam duk bang mangi nakanak lagi pe mangan teet menjadi kinuan menjadi lebih bisikan ubus bainne wa idza zalat ainun najasa tahura al-mahal walam yadurra baqa'ul lawni war-rih bang tahala ni mata najis lay tahura al-mahal sud sine yene bakas palihan ni walam yadur baqa'ul lawni war-rih bisa beni alai lebih kolor najis lay atau kan ni apa lagi bawan-bawan nih gini muka ini. Siapa main teme tai asu atau tai ini nih najis ke ume najis pa inte bang labo bang siapa ma umata kita baju atau warta semek bang ni kosuan nu bang ala asal matane lay asal najis lay nih bisa beni lebih nih ini apa bawan-bawan nih ni apa kolor nelai nah gini muka ini importante bukan ke muktuyu ubus paine dalilnya itu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam li khawlata binti Yasar fi dam yakfika al-ma' wa la yadhurruka atharu fa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sida buat dende khawlah binti Yasar ini laha painte laha fiddam laha tatasmi atau ini bang ini disebut matutu basta laha ada ini bikin laha najis painte fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam si yakfi kalma marah ini bang bakas kusean nu bohe wala yadurruka athar bisa beni alai piat-piat dan tasemek bisa beni alai bekas-bekas ni gini muka ini importante seperti wudu ku itu pak latun gili si baba aku sifatul wudu sifat pag air wa huwa an yanwiya raf' al hadath aw al wudu' lis salati wa nahwiha tagna subay magniat magte tagna magail magniat ala ante ini hadas malisi kitele
hadas jika tahun wong siya kan suwe hadasin dua bahagi hadasul akbar duk hadasul asghar. Hadasul akbari kemon makabatal ail obus ma patu cikitin ta musi amne ma patu cikitin ja mawudu bang alate ini hadasiin usnya hadas akbar pa ini bang suwe pinandihan nya hadas pinandihan nya hadas inailan ja. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. نيات شروط سكيم هنا amal paksud sini pag ibadat ni sike mungkin hina syurut pemniatin pihak niatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bukan itu doa di hadis ini enggak tahu mana itu. Thumma yaqul bismillah. Maka dia bismillah, magniat usma bismillah wa yaghsilu kaffayhi thalathan. Duk kusuan ni dua tangan ni kaffay taman tu itu مثل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات مغمغم duk mag papasok na hoy si urong ne telu ano sa telu saw pati sayin ثم يغسل وجهه ثلاثا ubus kusuan ne luwenin mitelu luwehin hadnen bitu aman ini taman tu Ini Tuhan ya? Teman tu Satu. duk teman nas ini ubus masalah si tagabungot bang bungotin geru labong atau si binasi siya ang bungotin haji ni manamal na bang binasin maka masih baju ano ni diha maka masyarakat na menjadi aja kos ano tangan besin o buhay tangan us ano ni sinapuhan sumayaghsil wajhahu thalathan us kusuan ni luwenin min tellu wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalathan dua tangan ni taman siku ni tu itu sebilang sampai buku-buku ini mitel thumma ra'sahu ubus koknen bulu koknen min maqdimi ra'sihi ila qafahu biyadayhi kosoan ne koknen demikian sinapu sapan ne koknen aban lendo hab buli kellong ubus pabalik ne tangan den hab lendo si madhab Syafi'i menjadi saja da sampai saja atau bisa saja bahajaninya si bahasa tak sabu kokten dah saya ini pinai mentel so ini madhab teh itu madhab ini timur betul si Saudi itu madhab kini me ulama Muslim ma temu wain ini mentel pergi lu tersabut hadis saya hilang lebih enggak lebih mag ano di sini sabar itu sini lagi ustai ini Kemudian demikian terus saya atau bang den lebih kita ni mana mal na gini sesuai nah betul sih hati minta dan atau minta lo minta deh sab minta aja minta deh saya pengakasih ya Nah, Bukan ngaji bang dia besok. ثم يعيدها الى المحل الذي بدا منه مره واحده فوليك ني hab lendo ni minta deh ثم يدخل سبابته في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما شيء pagni tabalik pitu pasek ne dua tabolok ne demtenge ne ubus duk kapalunen si bukut ne si bukut ini main sedih boh penting minta deh saya ubus tapi itu tidak saya saya Inte gini doa balik. Makanya doa Di baca. gitu kapalun lagi harus sabda itu baru kok dengan review saya mau kan saya kan saya mau saya mus pinasik kan minta dari situ saya minta deh
ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثة. Ubus kusuan dari tisnen hab buku-buku nih dia sudah teman dia tahu buku-buku mintel. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. Tersebut ini pag ail makumpleto asal kumpleto sampai sunat sampai wajib nih. Subay pag bangka kyo baya mawajibin atau akan memaglaydai kyo nanti atu situ. Wal fardu min dhalik fa inni mafarduin aja an yaghsila marratan wahidah. Mafarduin minta aja. Bangkyo sa pa ma kusuan mo lingeno mitedde gum-gum kyo mitedde mararahin kusuan mo mitedde mararahin i mawajibin sidulay matalabili sunnat deh. ثم يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Sikadue ma fardu si wudu'in makyo edor dia ma fardu lay atau syurut wudu'in subay pinag taritib yan may sabut na niyan pinag taritib. Tersebut si ayat Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Luwe takna mafmu'in. Luwe faghsilu wujuhakum wa aydiyakum duk tangan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum bil ka'bayn. Duk ko duk betis. Pag mafarduin. Bang ini pa tangan telulay tangan painte teman tuhin mitelo ini do tanda pot pakai usul bismillah ini sunat Islam. Ini sunat. Ma farduin luwe duk tangan Memang kita nggak sama tuh betul atau saya? nama ke mengdai luwe tuh menjadi luwe tuh mitede duk tangan tuh duk sapu mitede duk betis mitede iyan fardu bang saya pang mararahin jadi iman suwe bang kewain ngenda sunat pikir murah usap para roh sekarang jalur nah isubine lilel majinin pada tempat itu mungkin fardu bang masunatin duk sikatelu an la yafsil bainaha bi fasil tawil urfan bihaythu yubna ba'dahu ala ba'd wa kadha kullu ma usturitat lahu al-muwala subay gay bilang elet tegel sapa ma kusuan ulen us pire keu histori bikar kusuan tangan nun kai dia mencari sen subay bilang sunu bilang sunu te urfan pa ini si ganta ini pamayam maka sesatin debe atau kan maka ni ani pa elet sayin si ganta hati ahli bang ne si pamayam yene me hinang mo elet luwe sa ko maruk tangan lay maka ano ni maka selet ni naiin batang ayun nun so yung mga peso pa ma gay panghukumahin ni dumain pe paselet hinang muin na gay pe maka batal udo sa pa ma misal nen kusano luwen sayin ubus ngaheto keu niya magtilaw sayin ngaheto keu sa pa man niya magtilaw intag galonin pa yung luho na gipen makabatal pagi dumay pe gipe makaselet ini antara luwer di tangan isi pemain si al-muwala pwede siya magsuno nayin ma furudul wudu'in painte minta de kemon ini me parte tali kemsian do subi pinagtaritib luwe painte do tangan do kok do betis lay do subi gani elet ni tegel deh jangan painte gani elet ni tegel antara empatiin duk saya dia
وبسنا هنا باب وضوء لي سمنا يبقى باب المسح على الخفين كده هنا باب سابو سي مجاز. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.